بكون مراق بكن اف جزاين سيزر يعني جي قيصر چنكو امريكا دانية سر سوري از جوار بحثا وان جزاين دكم روجا 20 ماه 2019 او جزا جالي كونغرس امريكا و دما ريفبريه دونالد ترامب سروكي بري امريكا دا ياسايك دركت بناوي ياسايا سيزر يا ياسايا قيصر جبو باراستنا سيفيلان بو او هاتبو راگهاندن هاتبو كونغرس امريكي بريار سردابو دي بو بريار ارمان جوه چبو ارمان جوان جزاين يا جوه برياري و قانوني او بو كو حكومت سوري ورا جزا كرن روجا 17 ماه ششان 2020 ادي او كتا واري جي بجي كرني دموان جزاين جي 5 سالن يعني و حتى 2024 دريش بك چما اف جزاهاتنا دانين لسر سوري سدما بنافكرنا و جزای جی چما یعنی چما ناف کرن جزای قیصر جبرکو سدما بنافكرنا و او بویا کو اندامه کی پلیسین سربازی یعنی حکومت سوری کو سال 2013 دا حکومت سوری جدا بو بهتری 53000 وینین بلگکری صورت د دربار اشکنجه لدجی گرتین سیویل دل زندان حکومت وی و دم او فوتو او وینا رفاند بون چبو درفا او کسی جبو کو نه ناس کرن بکود ناو قیصر یعنی سیزر هاتبو بناف کرن یاسای کل امریکا در کتبو جی بناو بو یعنی یاسای سیزر یعنی یاسای قیصر یک جسدم عنوان جزایان او بو کو حکومت سوریه د دوسیایا گرتیان دا و کسی وندایان دا آلیکار با مبس جی او بو یک حکومت سوریه چاره یا سیاسی بپجرین یعنی اوقات زخته که بو لسر حکومتش بو که حکومت هنک گاوان باویجه امریکا او بریار یا او یاسایا لدیجی حکومت درخست بو حکومت نچار بکه مجبور بکه که هنک گاوین چاره سریه باویجه وان جزایان کسایتی سازی و دزگاه حکومت سوری و کمپانیا و کسین که آلیکاریا کمپانی حکومت سوری دکن جه آلی دارایی و عسکری و لگورا و یاسای امریکی او تینا جزا کرن جه کسایتین که بوان جزاین هاتنا جزا کرن یک جه سروک همار سوری بشار اسد سروک وزیر جیگروی انجمن وزیران فرماندار و سروک هزین چکدار و هزین امنی ین استخباراتان هروها وزیر نافخوا وانا همو کتبون نافا کسین کمپانین که هاتبون جزا کرن لگورا یاسای قیصر جبو هلانینا وان جزایان اف مرچنه یعنی امریکا دبیجه جبو که از وان جزایان راکم دوی حکومت چبکه یک دوی حکومت سوری هزین روسی و هزین ایرانی ایرشین خواه لسر سیویلان راوستین اف یک جوان مرجانه که امریکا دبیجه اگر دوی مرجع بجی بینی از یاسای قیصر پاشوا بکشینم نتنیه مرجع کی دنجی اوه چیه؟ دوی ایرش لسر آواهی و ناوندین پزیشکی و تندرستی و خدمتگزاری بین راوستاندن هر وها ریوان داین که آلیکارین مروی بگین خلق سیویل لنافچین دور پیچکری و آزادی چون و هاتنا خلق هبه اوانا یک جوان مرجع کیدن شرط کیدن ریوان داین جبو که پنابرین بخوازن وگرن سوری بکارم وگرن آستنگیل پیشیوان تنبه مرجع کیدن دادگاه کرنا محکمه کرنا انجام درین توانان لسوری و دست پی کرنا پروسه سیاسی و لحف کرن و دیالوگی مرجع کیدن وانا همو شرط مرجن امریکا داتینا پیشی حکومت سوری دبیجه اگر توان مرجن من کار نینی یعنی پیک نینی جزاین قیصر و هر بردوام بکن مرجع کیدن شرط کیدن چیه؟ اوه سربست بردانا گرتیان هروها ریوان داین که ریخستن مروی یه ناف دولتی جبو بگهن زندان و گرتیگهن دبن دست حکومت سوری دا بجی گلکی زحمته یعنی حتی نها تو ریخستن ناف دولتی تو جاودیر نچونه سوری زندان زیارت نکرنه حکومت ریناده ماده 101 هیا دبیجه جزایر لسر بانکا ناوندی یا سوری تی سپاندن بانکا ناوندی یا سوری لگوری ماده 101 هاتی جزا کرن لگورا ماده 102 جزایر لسر کسایتی بیانی هیا
ماده دسدو دو گهاندنا آلیکاریان جبو گل سوریه به تایبەتی جی کەسێن دۆرپێچە حکوومەتێ دانا مادەیەکەدن جی هەیە مادەیە 301 مەرجێن هەلانینا جەزاین ئەڤانە هەموو نەنەتەوەیەن یەکبووی نەژی ئەنجومەنە ئاسایشە ناودەوڵەتی ئەڤانە یاسایە قەیسەر دەهەنە ئەڤ مادە لە گۆری ئامارێ نەتەوەیەن یەکبووی بهتری حەیشتێ ji سەدی ji خەڵکێ سووریێ دەبن سینۆرێ هەژارێ دانا حەساب بکن ji sedî heştî xelkê Sûrî feqîrin ji feqîrî hîn xerabtirin yanî feqîrî asteke dibin sînorê feqîrî de ne. Li gorî bernameya xwarinê ya cîhanî WFP ji sala 2019 ve ji sedî 133 bihayê xwarinan li Sûrî bilind.